Father God in heaven. Indeed, Lord God, nothing compares to the promise that you have given us, God. Lord, we face a lot of battles in our lives, pero diri mo kami ginpapabayaan, oh God. We thank you, Lord, for being with us always, oh God. Amon mga kinabuhi. We thank you, Lord, for always providing, Lord God, what we really need, oh God, in order for us to grow, in order for our faith, oh God, to grow, and in order for us to be more closer to you, Lord. Lord, tonight, we long to understand your word, oh God. Tagi kami, Lord, an ear to hear, O Lord, and a heart that is open, Lord God, to receive your word. God, hide me at the back of your presence, Lord. This is all for your glory. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Mga payong gabi, mga kabugtuan. Oh, meron mga payong gabi. Victorious night, mga kabugtuan. Is God victorious in your lives? Amen. Grabe good man ano karadamo nangyayari aton mga nabuhi yan ng mga naglabay ng mga adlaw. Just earlier, di ba? Grabe an connection, an kuryente, grabe nga pakikipaglaban. Ngan, wow, thank you na aton mga boys, Didiano, for helping. Yes. Praise God. Yan, you know what mga bugto? Even I really had a struggle studying in nga word because as we all know, di ba, nagbagyo didan Monday ba or Tuesday? O Monday, nagbagyo tapos brown out pa. Ngan, praise God, nagkamay daghihap light kanina dito na among barangay. Ngan, nagduroy pa na akong laptop, sige niya paghinang, nagahagurong, biskan lang ng problema. But our God is a victorious God, amen? Amen. Ngan, we thank Him for allowing this to happen, for making it possible tonight, nga magkamay da kita midweek service. Mabugto, our theme tonight is entitled Living Like a Victor. And our passage is Adaha Judges 7:1-25. We really need to live like a victor kanina. Kailangan na talaga magpadayon biskan daon mga challenges. As in, ini talaga nga passage, ini talaga nga theme is kailangan ko talaga inig-apply akong life. Ang mga naglabay nga mga adlaw. Kailangan magpadayon. Tonight mga bugto, usually di ba, ang aton ginimo is ginhatag tanin team, ginbabasa tanin passage. Tonight, I want to give first the background of the passage. That is for us to more understand hanaton passage talaga yan na. So, para mas maintindihan nato ng flow niya story. Pinalid mo ng Bible. Okay. So, our passage is in the book of Judges. Amen. So our passage is in the book of Judges. You know what mga bugto? The book of Judges is the period of time in the Bible where there were no prophet nga ginsend ni Lord. What did the prophet nga ginsend ni Lord? And because of that, Israelites were going back to their old life. Makasasala na luwatera. They have forgotten the Lord. They have practiced wickedness again. And they didn't serve God anymore. Because ito nga pangyayari. And because of that, they were given into the hands of the different enemies, of the foreign enemies han Israel. Ginhatagiran ni Lord ngadto. Ngan tungod nga they were already in the on the control han mga kaaway han mga enemies. Di dahira amiton pointan ira life nga kundi naglearn hira nga mag-cry out kan Lord. Ngan ang book of Judges is amin in time nga the Lord has raised rulers. Ngang gintawag ito nga mga judges. And there were many judges in the book of Judges. Damo ang mga judges dito like hera Deborah, hera Samson. Yan usa dito was si Gideon, which is the character of our passage tonight. So hinubain hi Gideon. So hi Gideon, dati picture to man. Taas si Yairong. Dati Gideon. Daw na ito nag-picture. Open angle. So Gideon is the son of Joash. Okay? He is from the tribe of Manasseh. So he came from the least of the least when it comes to tribe. As in, nakatiyang pinaka-least talaga
hanlist pa. So kahambol talaga nin iya gintikangan ni Gideon. Ngan according to the book, he was the fourth ruler nga gin-assign ni Lord para buligan ang mga Israelites. Ang term nga Gideon was originated from the Hebrew word feller or great warrior. And iya meaning is great warrior. Pero ini Gideon mga bugto, he is not just a warrior. He is not just a great warrior. He is also a victor. Di ba? Diri kasi tanan nga warrior victor. Di ba? Diri tanan nga warriors victor. So meron ka nga ni victor, ang word na victor, diri tago. Ang word na victor, and iya to definition is someone who become victorious. Ibig sabihin, someone nga nagdaog. Someone nga nag-triumph. Afton meaning han, victor. So, anato naman passage siya na, this was the time, kung diin, an Israelites tungod, they kept on sinning again to the Lord, nahingaderahan kontrolhan mga Midianites. Hininga aton passage siya na, they were in the control of the Midianites. Ngan, hito nga time, nga adheran kontrolhan mga Midianites, dida gintawag hi Gideon. So, chapter 6, mababasa niyo ang call ni Gideon. Pero ini Gideon, wala ini dayon tumuod nga gintawag yan ni Lord. An iya gimbuhat, gintest niya hi Lord. Oh, di ba? Kaya to niyo? Ito test niya hi Lord. Gintest niya hi Lord kung hiya ba talaga an ungod nga Ginoo, nga gininistorya haira, hanira mga ancestors. Nga na chapter 6, atin story, ginprove ni Lord nga hiyagod talaga an ungod nga Ginoo. Ngan, by that, hi Gideon, sumugot na hiya kan Lord. Nag-go hiya. And the primary purpose why Gideon was called by the Lord is for Gideon to lead the Israelites para tanggalon hira kontrolhan mga Midianites. Because this time, ini nga mga Israelites were crying out to God. Ngan hi Gideon ang gagamiton ni Lord to lead them. Hi Gideon ang gagamiton ni Lord para makagawa sirahang kontrol han mga Midianites. And tonight, bugto, our passage is a story of victory. So, din hinanasulod ang aton passage, which is, ipapakita ko yun through a video kay Hilabay. Okay? Sige.
chapter 2, verse 12 na to.
Bumalik na. Balik verse 1. Amen. Blessed be the word of the Lord. So, amo to naton passage mga bugto. Naintindihan man din yung flow and story, ano? Amen. You know what mga bugto, last December 2019, we spent our Christmas vacation ha Cavite. Ngan, while we are going there, I remember na among ginsakyan nga bus. Nakadi pala kami hakat Balogan, nagyakan na kami ni Mama Iya nga. Ang conductor, pati ang driver. Nga diri kami mahawa sa Pasay. Kay because an amon kasi lugar ra Cavite, may ada-aagihan nito nga bus nga masirani dito. So masakay na lang kami hinji para mas less ang bayad ngan masirani pa. Ngan we planned out nga anakon ati susunduon kami. Tapos it so happened nga siyempre bugos man ito one day man to travel, di ba? So happened nga anakon cellphone ti kalobat na. Pero nakakuha ako kay ito kasi nga place Turbina, Laguna ito ya. Masirani hiya dito namon kakatuan. Tapos nakadako na akon Google Map kay dire lat ako maaram ko na ini tiya dapit. So basta pag Turbina na nga ni masering na lang nga. Sisignon ko na lang i-remind namon otoran ko an. It so happen nga wari pa kay makakaabot at Turbina. Naglobat na akong cellphone. Lobat na lotan bugto, lobat na lotan umangkon, lobat kami tanan. Pero nag-promise sa amon ang conductor nga igpapara kami nira ha Turbina. So, we were at ease. Hito nga ira promise sa ginhataga amon. Tapos, hito nga akong Google Map, dirigad hirani. Pero, kung baga hamap kasi, nakikita ko nga, adi horo hirani na. Tapos yung naglobat. So, pinanigo na lang akong, hay na daulat na Turbina. Siguro hirani na talaga kami ni. Tapos, hulat-hulat ani ako, hulat-hulat. Until sa time nga pumara na ang auto. So, Turbina na din kay pumara na. First pala niya na pagpara. Siyempre nag-expect kami kay Turbina man mauna before a Pasay. Nag-expect na kami nga para to amon nga para. Kay di ba nag-promise man nira. Lusad na kami, lusad. Kami una nga lumusad nira mama. Pag abrikon ko anan portanan bus, pagkita ko, welcome to Pasay. Nagdiretso ngayon kami. Tapos sa pausa ko nagkakalusad na mga kaupod. At na ngayon kami Pasay. Naidiretso. At mga bugto, grabe ya kay akon ate adto ba ya Turbina naguhulat. Diba? Nagulat ba ya dito kita ira kami susundoon. But instead of focusing on negative nga side nga nahilagpas kami amon dapat hahawasan, di ba? I tried to focus on positive nga side nga at least nakaabot kami dito ha Pasay nga safe kami, di ba? So nag-argue na kasi conductor ngayon ni Mama. Nasa ring ba para mo kami ako. Tapos di rin nakakabatanan conductor. Kumbaga nangalimot adahiya talaga. Sasako kan Mama, masina okay na iton. Sakay na lang kita taxi. Sakay na lang kita taxi. Siyempre alam mo kami mag-jeep. Kadamo ng dara. Makakaulang kami mga nambibiyahi. Ay ito nagsakay na lang kami taxi tapos grabe 900. Kung numawas na lang kita Turbina, biskan lumukso na lang kita. Kung maaram lang kita kunain ito dapit. Na 900 ang lugod. Ganyan nga ako natin, maupin lang kay advance siya mag-isip. Nag-iya na kasi estimate luwat ang time. So nag-assume iya, maaram ko nga wari, lumampas ko kami. Kaya iya na kuno namon, wari pa kuno kami aabot. So kumadto na lahira mulan iya anak. Tapos pag uli namon, naabalay, nakadto na luwatira. Maaram ira nga, naglagpas talaga kami. You know what mga bugto aton talaga life damot mga promises nga ginahatag. Damot mga nagpa-promise sa aton. Damot ginahatag aton ng mga promises. May mga tao nga nayakan papa-eskwelahon kaniya. Pero second sem ka pala, di rin na yung mapa-eskwela. I remember na ako ng student na sir, sir, di rin ako mapadayon pag-eskwela. Kaya sir, kaya nag-promise kasi ako niya magpapa-eskwela, di rin ako niya magpapa-eskwela akon. Di ba may mga suga dito, may mga promises. Ani mo bugto na yakan niya aamutan kaniya barayadan bills. Masering iya aamutan kaniya paralit bugas. Tapos magpalit na may paralito niya nga iba. Di ba promises? Alam mo jowa nasa ring iya awan imo ex ngayon. Nasa ring iya kayo hanggang dulo. Hanggang dulo na lang ngayon wala nang kayo. Di ba? And even your wealth, even your education, nagpa-promise sila nga, magkakamay-ada ka ma-open na kinabuhi. Ang siya man lagi hap, nag-iba lang level. Nag-iba lang istorya pero asya man lagi hapon. Di ba?
Nagkamay da kayaman. You know what mga bugto, di ba? We know that a lot of celebrities, biskan damo era kwarta, they end up unsatisfied with their lives. Kasi it's not true. Itong mga yaman diriti angod nga magkukuan talaga ito at imo kinabuhi. Unless makilala mo yung Lord. Di ba? So damo talaga at mga promises nga natatanggap nato na aton mga kinabuhi. Nganit ungod pagod bugto, broken promises are so disappointing. Natuod ka mo? Di ba ni mo sangkay? Nasa ring hiya on the way na hiya. Pero gintawagan mo hiya, minababatian kang nagtutunog nga gripo. On the way nga nito pagkato CR. Di ba ni mo mama, hanbata pa kita, na kung mong kulanin imo 50. Sige ma, babaydan na la. Tapos di nang gina-remind mo na yan, man, 50 ngayon, anak pag pinadakuha imo, susukot mo ako. Ma, okay na, adipan 50. Ikaw na lang nag-adjust. Di ba may mga sugat talaga ito? You know what? Mga bugto as in, it promise talaga nga dir na ungod, nakaka-disappoint talaga ito. Because the mother of my classmate when I was in grade 4, I remember, madam nanonomduman. I remember guys, for us to really understand nga, whenever we give a promise, kailangan, we should never disappoint them. Di ba? That's true. You know what mga bugtin ng akong classmate, grade 4 ako, gin-announce kasi amo ng mga honor students. Gin-announce. And it so happened, ganing akong classmate, teacher na lote tiya yan na, kuha niya with honors. Haamon pala ito gin-announce. Pagbalik naman pagkabuwasan klase, ginbawi ni ma'am. Nagbaralyo ang mga amon honors. Nag-iba-iba. Tapos siya, with honors, ako, ang first nga announcement, ligwak ako, dira ko honor. Pag ikaduha nga announcement, ala, with honors na ako. Kaya akong teacher, ginhilot ni mama. Dira bali na, ma'am ka mga bugto, dira ako maaraman ungod na istorya. Masan una talaga ito na pag-announce, dira ako honor. Tapos akong mama kay parang hilot man ito hiya. Ini nga akong teacher, nagpahilot ta iya. Tapos nasarang man akong teacher. Ano man, nag-istorya na iya may Victor nga honor hiya? Ma'am, iba man niya istorya, dira man ko niya honor. Ay, diri honor hiya, diya lista. Mas, sige na paghilot pa. Okay, balik kita na akong classmate. Tapos hindi nga akong classmate naman, with honors talaga yan first announcement. Pag ikaduha, ma'am, kamo kung ano na i-award, most industrious. Diba? Hala ba? Diba siya kasi doon sa danona, most behave. So from with honors, naging most industrious. Hala, kapag abutan meeting, an iya mama naggiginakan dito. Grabe pag inisog an iya mama. As in, nagpipinan mo yayo kasi an iya mama kasi bulgar talaga ito iya mama, kilala ito lahat namon. Sige, inisog ya dito. Nagpipinan mo yayo. Unang announcement, nasa ring with honors. Yan na, kuha na lang akong anak. Most abnormal. Ginyaranan niya nga abnormalan niya anak. Most abnormal na lang ko, no? Gin-exaggerate ba niya? Kasi di rin niya tanggap nga, ano ba ini nga mga kuan, mga announcement, promising niya pero di rin nga niya ungod. Diba? You know what? That's how broken promises disappoints us. Nakaka-disappoint talaga it mga promises. Pero you know what mga bugto? Seeing people failed in their promises, kung tutuuson, diri gud hiya surprising. Why? Because people are limited. People are imperfect. And that's why people fails. Diba? Kung kita Kristiyano, sometimes maiintindihan nila naton, tinayakang kaamutan mo ako, paralit laptop. Tapos yan na, oras ngayon. Diba? So, sometimes maiintindihan nila naton because they are people as well. Ngan, adin maupay. The good thing is, it's not only the people who gives us the promise, but there is also a God who created the universe. May mga promises lot yan na ginhatag aton. Amen? So, maupay kay Lord, naghatag lawat ya promise. Diri lang tawan mahara maghatag promise. And you know what mga bugto? Ang promise na ginhatag ni Lord aton is that we have already won our battle. Gintagan na kita niya in victory. He already have given us the victory. Do you believe bugto nga gina-conquer mo na itong battle nga ginaagihan niya na? Oy, dere pa. Do you believe bugto? Do you believe ba nga victorious ka na itong ay mo battle nga may dakaya na? Amen. Mga 86% ang nag-amen. Pero bugto, I believe at the end hindi nga kan Lord igre-reveal yan na matuod gyud kita nga Lord tama. Conquered ko na talaga.
Amen? Because nasa ring ha aton next verse, He who promised is faithful. Kaya we need to really believe nga He Lord, ay wari ko ada kabutang. Parada. Hebrews 10:23. Nasa ring, let's hold firmly to the confession of our hope without wavering. For He who promised is faithful. Kaya bugto kung sumering He Lord, nga gintagan ka na niya in victory, you should believe on that. Kailangan tumuod ka. Kailangan tumuod kita. Because He who promised is faithful. Amen? Kaya bugto, I know life has a lot of troubles, a lot of uncertainties, challenges, damon disappointments, but the Lord has given you already the victory. Kaya we should live our life like a victor. Amen? Kitaon nato na naton passage. So, Gideon and his army got up early and went as far as the spring of Harod. The armies of Midian were camped north of them in the valley near the hill of Moreh. The Lord said to Gideon, "You have too many warriors with you. If I let all of you fight the Midianites, the Israelites will boast to me that they saved themselves by their own strength. Therefore, tell the people, whoever is timid or afraid may leave this mountain and go home." So 22,000 of them went home, leaving only 10,000 who were willing to fight. But the Lord told Gideon, "There are still too many. Bring them down to the spring, and I will test them to determine who will go with you and who will not." So when Gideon took his warriors down to the water, the Lord told him, "Divide the men into two groups. In one group, put all those who cup water in their hands and lap it up with their tongues like dogs. In the other group, put all those who kneel down and drink with their mouths in the stream. Only 300 of the men drank from their hands. All others got down on their knees and drank with their mouths in the stream." The Lord told Gideon, "With these 300 men, I will rescue you and give you victory over the Midianites. Send all others home." So Gideon collected the provisions and ram's horns of the other warriors and sent them home, but he kept the 300 with him. Grabe, 300. Mga bugto kitaon naton ha verse 7. Didi gintagan ni Lord higid yun in promise. Nasa ring iya, hito nga 300 nga nasasalin na imo, ipapanalo ko kamo. Asya ton yakan ni Lord kan Gideon. Now, God always gives a promise kung hino man it iya mga ginsisend or ginsusugo in the Old Testament. Di ba? Permit yan nahatagin promise ang maging gagamit niya. Permanente ito. But we also know that before the Lord has to fulfill the promise that He has given to His servant, iyaanay ginti-test it faith ito nga servant. Di ba? So ginti-test anay. So bugto kita, kung gintagang kita promise ni Lord, nga mag-victorious kita in whatever battles that we have, iti-test liwat kita ni Lord. Ngun kailangan maintindihan ito naton. Abraham was tested. Moses was tested. Jesus was tested. Diba? Even Jesus, gintest hiya. And so is Gideon. An aton character yan na. You know what mga bugto? Faith is something that we need as a Christians. Faith is one of the basics of a Christian life. Without faith, you cannot be a Christian. And we always exercise faith in our everyday living. Diba? Permit agin exercise it faith. Bis ka ng pagsakay mo tricycle, nag-exercise kayo to faith. Kaya ano, di ka man sure kung maaram talaga mag-drive ito nga na parag motor. Diba? Iba nga niya ayo, di ka mo na nasakay basta kuan. Pero handan una pa ito. Basta babayit driver. Pero yan na, di rin ito pwede, kailangan masakay ka na. Diba? Kaya, para iyo, bagat, wala, maaram ba talaga niya? Kaya diri usual. Yan na kasi usual na yan na natin nakikita. Han mga dan una diri, di ba? So nag-exercise kayo to in faith. Bis ka na imo pagkaturog. Sure ka ba magmamata ka pa buwas? Di ba? Pero kay tungod nag-exercise kan faith, buwasan ako ni himuon sa gadini. So nag-exercise kita faith. Even entering in a relationship, nag-exercise kayo to faith. Because you do not know what will happen in the future, pero ikaw nag-hope ka nga, hanggang dulo ini. Di ba?
Solid ini. In a relationship. Doing a business. Diri ka maaram kung mababankrupt ka, kung may mapalit ba itong ay may babaligya, you are exercising faith. Ngan bis ka na mo pag-eskwela. Oo, maaram ka, makuri, pero makakatapos ako. Diba? We always exercise faith in our daily living. Pero bugto, ang fact kasi is, the Lord has to test our faith diri sa ganito nga sitwasyon. Because sometimes, ito nga mga sitwasyon, diri ito magpapadao pa aton kan Lord. Di ba, iba nga ni aton, nagmamata kita aga, nangangalimot na kita pag-pray. Kasi mga usual letter nga mga butang. Ikaw, nagpipray ka ba pag nasakay ka motor? Di ba? Kasi usual. And the Lord has to allow something unusual para aton faith mabantad good. Ito nga mabulabog good hiya, para mag-grow hiya, para ma-develop hiya, para mag-progress hiya. Amen? That's why, makakita nato ng test kan Gideon, it is something different. Kakaiba yung nga test. Imagine, 135,000 na kalaban versus 300. Usual pa ba ito? Di ba? Ang siya mga bugto. Iyot mga bugto, kitaon naton ang test kan Gideon. Hi Gideon, originally, may daya 32,000 nga mga sundalo. Nasa ring Lord iya, ba Gideon, kadadamo man niyo. Knowing nga nira kalaban 135,000. Damo pan 32 ha. Lord, damo pa talaga ini. Kadadamo man niyo. Gideon, iibanan ko ini ha. Kay tungod, kapag magdaog ka mo, Gideon, actually maaram na yang magdadaog yara. Yan ni Lord mismo maaram niya kay, before pa niya, chapter 6 pala, ikatulo na hi Lord nagyakan kan Gideon, nga tat igahataga ira ang victory. So, nasa rin hi Lord, pag magdaog ka mo, maghahambog ang mga Israelita. Yayak nun nira nga, oh, Israel ini, Israel. Diba? Yayak nun nira, maghahambog ko dira nga, ira nagpadaog. So, tatap-tapan ito yan ni Lord. Nasa rin niya, sige ito nga yung mga armies dida. Yan na pala, kung hinumat na hadlo ka ira, uli na. Ngampiran umuli, 22,000. Lahap. Pira na lang salin. Wow, very good. 10,000. Pero ano niya kanilord yung Gideon? Gideon, damo pa. Ha? Damo pa, Lord. Sige, pakadto ka mo ini nga usa nga stream. Paim na hira tubig. So it so happened, nagkainom tubig itong mga armies, ngan iba-iba runway yung pag-inom. May da iba nga bagan ayam, dumiretso dito stream. Kung bagay ito nga sapa, diretso ni Raulo dito pag-inom. An iba naman, sige mag-arte. Yung kamot ane ni Ra, tas di dira uminom makamot. Anon yakan ni Lord? An mga uminom nga diretso dito stream, paulia. Kumpiraan masalin, hira et maupo dai mo to fight the Midianites. Mamka mo mga bugto kumpiraan uminom, 9,700. Lahap again. Pira na laan na salin, 300. Oh, dati ta magmat. 300 na la. Dako pa 300. Pero pag dito, tulo pa ito nga 100. Dadamo ta. Yan ang mga bugto. Ikuan yan naton, medyo simplify yan naton para mas maintindihan ta kon ano gud ni kadamo nga 300. Ano gud ni kadamo nga nag-back out. Kitaon naton ano. So kung baga 100 ka bugos, kung may kita 100 ka bugos, ang una nga mga nag-back out, maaram ka mo kung pera. Kung 100 ka tao ha, di ba, usually high statistics, di ba, ginaas na ito, masaring nga, tulo, hanapulo, nga mga babayi, ang nakaka-experience in anxiety. So ganito yan, di ba, statistics siya. So, 100 ka tao, ma'am ka mo kung pera nag-back out, 69% ang mga nahadlok. So kung hunaon mo, may daw 100 nga tao, 69 daw na nag-back out. Di ba kadadamo niya duro? So pira na lang masasalin. 31 na la. Actually, may mga points ito talaga ya. Pero kailangan i-ground off yan naton. Kay we are talking about people. Wari man to nga tao, di ba? So kailangan i-whole number yan naton.
Oo, ang 7 unit of measure. So, may nakita 31 na la, hauna nga cut. Grabe elimination, ano? Tapos, ini nga 31, ang mga nagkainom na, maram ka mo kung pera ka percent ang nag-back out? 30%. So, nasalin kan Gideon, 1%. Kumbaga bugto, sigmon nato ni niya church, 100 kita. So, mering Lord nga, Pastor Simon, magkuanggad odog, papadaragad odog ako dito sa Afghanistan in mga tao. Sumugad. Takay 100 naman kita din ni kabugos. Diba? So meron ni Lord nga. Pero Pastor Simon, kung hirahino man ang nahadlok dida, ayaw na pagpaupda. Hala, 69 dayon na nawar. Pastor, direct makakaupod. 69 dayon. So 30 na lang, 31 na lang nasalin. Ito nga 31, gin-test pa ito ni Lord. Napakatuwa daw hiramay kuan, ansyaw. Dito na mainom. Pero iba na lang. Dito na lang may mabulo. Dito na may mabulo. Paim na hira dito yung tubig. Hindi nga to daw ka mo. Tapos after dito, 30 ang nag-back out. Usa na lang nasalin. Si Ate Silin na lang. Couple goals lagi hapon. Mga Afghanistan. Mag-share lagi, encourage lang nila dito mga Christian dito, di ba? Underground church. Naintindihan natin bugto kung ano na lang kadamo. Kaguti rather, an may adahi Gideon. Pero ito nga guti nga nasalin kan Gideon, amiton gagamiton ni Lord to show the victory nga gin-promise niya kan Gideon. Amen? Amen. Ha aton life mga bugto naka-experience ka na ba nga guti na laan nasasalin na imo? You only have one left. One friend left. Di ba? Na-experience mo na ba iton? You know, mga bugto ha aton life, biskan guti na lat may dakita, just obey the Lord. Imo budget guti na la, obey la kan Lord. Resources guti na la, obey la kan Lord. Manpower, guti na la, imo sangkay guti na la, sige la, obey la kan Lord. An imo talent, guti lan imo kaya, sige la, obey la kan Lord. Amen? Because ito nga iguti nga nasasalin na imo, asyeton gusto ni Lord gamiton para ipakita imo ang victory nga iyagin promise sa imo. Amen? Amen. Now, you know what mga bugto? He Lord talaga, He has to limit you. Actually, most of the time, the Lord has to limit you. That, so that it is still He who is being seen in your life. It is still He who is being glorified in your life. Kaya ginaalaw talaga ni Lord nga, miskan parang, Lord, guti naman la ini, guguti ayon pa ni Lord. Because the Lord wants nga, it is only He ang nakikita ha aton mga kinabuhi. Gusto ni Lord, hiyala. Amen? Kaya, mga bugto, if guti na lang nasasalin na imo, don't act like you are a victim. Lord, rin na nga niya ako kwarta. Ako na lang yung papabayadan kuan. Lord, rin na nga niya ako sangkay, bumayapan akon kuan. Di ba? As in tanan nauubos sa imo. Lord, kaya ano warik talent? Sayaw la. Di ba? Lahat mga bugto, don't feel like you are a victim. It's okay to have less. Instead, feel nga ito nga guti nga may daka, opportunity mo ito para ma-reveal ang glory ni Lord. Amen? Opportunity mo ito maging victorious. Opportunity mo ito nga makita ang ginhatag ni Lord nga victory haimo. Ano ba ang purpose ni Lord of testing Gideon? Ano ba ang kan Lord purpose? Una, di ba? That is so that the Israelites would not boast. Nga hira ang rason kung kaano ra nagdaog. As itong pinakauna nga purpose ni Lord. Remember mga bugto nga a few that leads to humility is better than a plenty that leads to arrogance and ignorance. Kaya, Lord, gusto niya haimo, gusto ni Lord haimo gutila. Kay, the thing that God wants to develop in you is to be humble. Kaya, dapat maintindihan tayo, Lord, ginahumble mo talaga ako yung problem. That is the heart that God wants to develop in you. Again, bugto,
the few that leads to humility is better than plenty that leads to arrogance and ignorance. And that's true, mga bugto. Hindi nga man akong sangkay, adi naliwat. No, chika. Hindi nga man akong sangkay, hantay mga high, kung pala daw kadto elementary. Itong amon plaza di itong amon lugar, wala pa tiya kuan ka, di pa tiya covered. Court pala ito hiya. Dire pa ya covered court. Court pala. Tapos, pero may talaga kami dito nagtatambay. Kay, especially mga panganit panahon, damon star. Tapos, ang pinakamaupay itong part is pag nagba-brown out. Makikita mo talaga itong sky kada diamond star. Dito kami parang tambay. Nganhat nga panahon, di ba, mga late, mga late, mga 19 ko ampa. Di ba mga siguro mga 2000 to 2010, ito nga mga panahon, mga grade 6 ada ako or 5 sa dito. Hato nga panahon, di repet uson mga cellphones nga, mga saga dito nga cellphone nga may da kita yan na, di ba? Di pa nga kita tumara mag-selfie-selfie. Tamang keypad lang kita ito, mga 3315. Di ba? Tapos natin ginuyag Space Impact. Di ba? Hansya ito natin mga cellphones. Ngan, it is very unusual for someone to have a cellphone nga. Hansya na ito nga, wow, touchscreen. And so happen, ini nga mama na akong sangkay, ito nga, hira kasi nira family, ito nga diri gudera mayaman. So, nagkamay dahiyan cellphone, ginhatag la kon iya. Kasi ito nga cellphone, kuan niya, maoro pa yung cellphone, touchscreen niya, tapos may camera, diri keypad. Tapos, nakadto kami one night ha plaza. Kadaya. Adi ang kuno tagang ko na ako cellphone, sugad-sugad din eh. Di ba, may camera ko na yan, picture daw kuno ka mo, picture. Picture na kami. At kaya cellphone may flash. Taka diri man niya maarma na flash ito ang cellphone kay, di ba? Keypad lang ani nakasanayan. Picture na ya, picture. Pag picture niya nag-flash, nakalasan niya yaging buliwan ng cellphone. Kay kasi rin kuno niya kidlatan niya. Tapos ang cellphone nahulog na buong. Sayang kababago pa. Hagi kuno kasi rin ko kasi kuno kumidlat. Kaya sometimes mga bugto biskan ano ka upay it may da ka. Kapag ignorante ka talaga, sayang. Di ba? Miss ka, may da ka maupay nga bike, di rin ka man maaari mag-drive. Ano magdidinandanon mo ito? Di ba kaya, sometimes, okay na lang keypad lat may da ka. At least di rin mo mabubuong. That's why, Lord talaga, nag-aalaw talaga ni Lord it mga butang, nga, di rin mo igkaka-ignorante. Di ba? Nga, you know what? Ignorance and arrogance. Nadirilo ti Lord nga may mga bagay nga ihahatag ni Lord da imo nga ikakahambog mo liwat. Amen? Kaya, bugto, it's okay to have the few in our lives. At least, nahambol kita. Di ba? At least, di rin kita nagiging ignorante. Pag pinalit ka kotse, di ka man mag-drive. Palugar rin nga nala ito. Di ba? What is great blessing to you kung di rito makakaghatag glory kan Lord? Kaya bugto, the less that you think nga may ada ka, perhaps bangin di rin pa ito less para kan Lord. Kaya be ready la, bangin taptapan pa ito ni Lord. Bangin ibanan pa ito ni Lord. Because the fact is, what God wants us to acquire is not the things of this world. God wants us to acquire Him. It's He that gusto ni Lord na ma-acquire natin, diri ang mga butang, dinhi hakalibutan. Amen? So grabe, 300 na lang nasalin kan Gideon. Gideon like, Lord, sure na? Kaya tonight? Diba? Pero the Lord has promised. Ano ba an kan Gideon gin response? That is our first point for tonight. Bugto, living a life like a victor, you have to think like a victor. Kitaan natin haton next verse. Verse 8. Nasa rin didi. So Gideon collected the provisions and ram's horns of the other warriors and sent them home. But he kept the 300 men with him. Ang gimbuhat ni Gideon, wala yung magreklamo kan Lord.
Lord, from Perado, from 32,000, pwede 1,000 lang kuha or 2,000 para diri puwaki. Wari nagreklamo, ang yaging buhat, nag-obey laya. So Gideon collected the provisions. Go laya, provisions, horns, and other warriors and sent them home. Halala, sige, uli na ka mo kay. Darian siya niyo kainom. Ikinuan man ka mo, nag-iinayam-ayam. May mga kamot man unta ka mo. Wari ano niyo kakamot ha. Diba? Pero, you know what mga bugto, it is the plan of the Lord. Diba? Kaya kung gintot doan lot ani ni Gideon, kamutan niyo kamuta. Banglat balyon ni Lord. Ang mga nagkamot. Diba? Plano good talaga yan ni Lord. Amen. Plano good talaga. Gideon continued even if what's left in him was very few. Padayon laya, waray humadlok. Diri parehasan first cut nga mga hadlokon, waray pa test ligwak naira. Waray pa test, di ba? Na natanggal dayon nira. Gideon was different. The Lord has also given us the victory, mga kabugtuan. And actually, He Lord, ang ginyakan niya aton, we are more than conquerors. Waray ko ada kabutang. Di. Nasa ring Lord, we are more than conquerors through Him who loved us. Anya kan bugto ni Lord, diri kala conqueror, diri kala victor. You are more than a victor. You are more than conqueror. You are more than an overcomer. Ang siya ton ginyakan ni Lord, ginpromise niya haaton. Ano ba ito ibig sabihin? Paano ta ba ito na-apply haaton life? Kato kayo mo si leader, di, may ako problema. B, you are more than conqueror. Nag-loading ano mo cell member. Ano at tiya? You know what mga bugto? We are already conqueror for the fact nga nakilala tayo Lord. Conqueror na kita ito daan. Because kapag may relationship kita dida kan Lord, kapag disciple kita ni Lord, we already have conquered the power of death and sin. But what makes us more than the conqueror is the promise of the Lord nga even in our living, hindi din nga kinabuhi, tatagan kita niyahin victory. Amen? Kaya more than kita conquerors because we did not just conquer the grave, the sin, and the death, but we will also overcome for the coming battles in our lives. Amen? That's what God wanted to say hining a verse haaton. We are more than conquerors. And you know what mga bugto, we need to have faith. Amen? Kapag may promise, kinanglan tumapod ka. Labi na kung Lord ang naghatagan promise. Kinahanglan mo talaga tumapod. Kung karuyag mo, nga manabo ito. Amen? And what is faith according to the Bible? It is being sure of the things we hope. Diba? It is being sure of the things we hope for and being certain of what we do not see. Kaya bugto, faith is all about trusting. Faith is all about believing. Trust, believe. Di niya nagtitikang, it's in our mind, di ba? It is in our mind. Di niya nagtitikang anay. Kaya bugto, the first test of faith is in our mind. Di dahil naglalaban-laban. Kung matuod ka, di ka matuod. Hamind anahiya, nagtitikang. Hino din niya iyo mga bugto. Ang nagpipigil pag-ihi hinggabi. Kay na di ka paggawas imo kwarto, kay bangin na CR may ada dito na magpakita. Bangin dito may humiling, bangin dito may da paniki. Hubog to may da. Ikaw. Di ba may nakita battle of the mind dito? Nansya ba ito ang victorious? Do we think like a victor? Kung sugad kita iton? Nangaihi ka na, gisag din nala ito, buwas nala ito. Masakit na udagan imot kuan. Masakit na nimpantog. Pero kung pipinirit mo lang kay bangin lagi may magpakita. Diba? Bugto, we should think like a victor. I remember one moment na akong college life nga,
Wari talaga ako doon naging Victor. Hingkalimtang ko nakngaran nga Victor ngayon ako. Kasi, may dato moment nga alas 9 ng gabi ako, tay ko alas 9 ng gabi, masirom na talaga doon. Ini kasi nga akong laptop, ginhuram kasi niya ni Adam. Tapos, nayakan niya nga, di rin na kasi kayo magkikita otro, igbibilin na lang ko niya dito kay Alpha Office. So, alas 9 na, before kami umuli, kami trabaho pa kami. Wari kasi kami dito sa office. Ma'am Rog, akong classmate, Ate Rog, nagpaupod ako iya nga, nang manang mantaktawag, nang update ako nga tuigbo, kaya adto ko ng laptop. So, kato na kami office. Hagato naman na office, kuhaan ko ng laptop, ready ko na, tapos gawas na ako. So, paggawas ko, ako naglakan room. As in, kasi serum second floor. Kasi serum talaga niya. Gimparong ko ng light, tapos ginlock ko ng door. Pagkalakgod niya, ito na pagkalakgod, nag-light, nag-abrian light, which is saad tuman na sulod, tapos nagkitay kami ni Manang, nagkitay kami ni Ate Rog. Tapos, siyempre, unusually yaman, di ba nga? Kasi serum duro, bagat kaki-creepy niya nga, masirum duro, tapos, gimparong mo ng light, tapos ginlock mo na, tapos nag-light ha sulod. Nandadlagan kami. Waray, natanggal na kay Alpha. Nandadlagan kami. Nasyak kasi kami, nagkitay kami doon, tapos nandadlagan kami. An epic pa. Ang pagdalagan namon, bulag kami in way. Tipakadto ya, tipakadi ako baka palabas. Tapos na-realize namon, ito nga duwa nga way, mag-room. So bumalik luwat kami, nagkita kami utro. So bumalik kami ha room. Ginabran utro namon. Di ba ba kami mga uwat? Nanghalimot ako to na time. Dapat ngayon, I should think like a Victor. Bangin ruba lang ngayon ang switch. OA la talaga kami. Amen. Mga bugto, battle of faith starts in the mind. Kaya we should think like a Victor. Dapat kung paano kita mag-isip, futuristic, daog na. Amen? Eskwela ka pala yan na, ani mo dahil na ay, MA na ako. Na-eskwela ka pala yan na, ay, graduate na ako grade 12. Na-eskwela ka pala yan na, ay, mat-teacher na ako 4 years from now. That is the mind of the victor. Amen? You think like a victor. Dapat mga bugto, kan Gideon, an iya 1% para iya diri disadvantage. Para iya, ito nga 1% nga nasalin na iya, it was his advantage. Why? Because amo ito ang rason nga nahiduo kiya di dakan Lord. Amo iton iya rason nga kumbato yan battle nga kaupod hi Lord. Kay kung may dahiyan damo nga armies, perhaps bahin kumaturan battle nga diri ni raupod hi Lord. Kaya the 1% of Gideon was not his disadvantage. It was his advantage. Kaya bugto aton kinabuhi, kapag guti nalat nasasali na imo, you are not a victim. It's not a disadvantage. It's your advantage because it will draw you closer to the Lord. Because the Lord will show you the victory that He promised you to have. Amen? Amen. Diri disadvantage it aton 1%. Piso na ito nga nasasalin na imo. Okay la ito. Hallelujah. Gideon has someone the enemies don't have. Kung ano may dahi Gideon, amiton warayan mga enemy. Ngan hi Lord ito. Kaya bugto ikaw, okay la ito kung waray ka. Hini nga butang nga mga kalibutan. Ano importante may Lord ka? Hi Lord, hiyaan warayan kalibutan. Ngan hi Lord an may daka nga warayan kalibutan. Amen? What Gideon have or has? Arong grammar na. Kung ano an may adahi Gideon is not the 300 soldiers. An may adahiya is si Lord. Amen? Diri ang 300 soldiers. He Lord talaga an may dahiya. I-search na natin kung have ba or has. Amen. Kaya, in our lives mga bugto, fight the battles not with what the world could offer, but with God. Ayaw pag-relyan mga resources. Ayaw pag-relyan mga tao. Rely kan Lord. Fight the battle with the Lord. Diri ang mga resources. Baro balik ta din na PowerPoint. Nasa rin pa nga niya kuha na big cares. Wow. Like and share. Nasa rin nga big cares. We don't need
the things of this world to conquer something in our lives. But we need God in our lives to conquer something in this world. For us to conquer our battles, di rin natin kinahanglan ng mga bagay din niya kalibutan. We only need God. Amen? Kaya bugto kung wari ka na kwarta, you don't need money. You need the giver of money. Kung may sakit ka, you don't need healing. You need the giver of healing. Kung guol ka na, you don't need rest, but the giver of rest. Ngan kung juwang-juwa ka na, pugni. Pugni laanay. Malita mga bagto, kung juwang-juwa ka na, you don't need jowa. You need the giver of jowa. Amen? Kinahanglan mo, Lord, kaya more than, gusto ko na magka-jowa, more than seeking for someone, more than pursuing someone, you should pursue God first. Amen? God first before ito na mga gusto mo maging imo. Diba? You need God. Bugto, guti na laba, it nasasali na imo. Guti na lang nga strength. Guti na lang nga tao. Guti na lang nga patience. Guti na lang nga love. Kaya yung mga tao nakapalibot ay mga karasa dirhigog maon. Makaurit hira. Guti na laba itong love nga nasasali na imo. Bugto, keep your 1%, but keep also your faith in the Lord. Amen? I-keep ito yan naton. Di na nagtitikang pala ako kan Lord bugto. Maaram ka mo. Di rin ako gintutugutan ni Mama paglakat Saturday pati Sunday. High school ako nagtikang pagiging Christian. Kapag Sunday nga Saturday, makitaan nga ni Mama nga nagsapatos, igbabash ako niya. Direk niya tutugutan. Direk pwede lumakat. Inihapit akong lakat. Ngan, kung lumakat man ako, direk niya tatagan ng kwarta. Dik niya tatagan para sahi. Taka that time Christian na ako. Ngan Sunday karag ko sumimba. Di ba ito nga moment nga bago ka pala ka Lord, grabe ni mo pagigugma ka Lord, aawak-awak. Gusto mo talaga magpanaling gawas, biskan diri pwede. Masimba ako, bahala na, biskan magbabaktas. And you know, buhat ko talaga to. Ngan, diri ko nakakalimtan may mga times pa to nga, nakachinelas lang ako nga nasimba. Kaya ano, pag magsapatos ako, maarami mga malakat ako like downtown. So, kapag nakachinelas ako, ibig sabihin, usual ito, adala ko to plaza. So, na akong bubuhat, naka-long pants ako, pero nakachinelas. Kaya para at least, pag kita ni Mama, ay, plaza la ito. Pero no, Mama, church ini. Diba? Strategy para makaserve kita kan Lord. Diba? Para makasimba. Nayakan ako ito kang pastor. Ay, pastor, di ba, kaman ng service, alaman ito, pastor. Tapos, di ako naman naawad ako, nakachinelas lang ako, di ba, nagpakasapatos. Tapos, pastor, naglamano ako. Pastor, nakachinelas lang ako, pastor, kay direct tutugutan ni Mama. Oo, okay ito. Ang importante na kasimba ka, direct kikita physical appearance. Pero ayaw ito niyo bugto paghimuang akuan. Kung kaya niyo magsapatos, pag sapatos ka mo, kaya niyo ginkan ni Lord. Diba? It's all about giving our best to the Lord. Hato nga panahon, chinelas lang, siya pala nak best nga kaya gihatag kan Lord. Pero yan na din nagchichinilas, ano ba, sa sapatos. Praise God! Yan mga bugto pag nasimba ko, warek para sahi, pero masimba ko. Ito na ako, kalsada. Hay, salamat. May dagyap ako ka-churchmate, ma'am kamo, na ako yung San Andres. Tapos may dara motor, magbugtoy ra. Tig-usay ra motor. So, pag gagawas ko, ada na ako kalsada, naagit ya tigday, Kuya Greg, kilala niyo. Bugto ni Ate Sikay. Tapos ako ada kalsada, siyempre, ada na kalsada, babaktas na ako. Tapos, may tigda may masampit. Uy, Vic, naghato ka na church? Uy, Kuya Greg, ano ba? Ayaw, anay. Anay, kukuhan lang ako, mamagpag. As in, hey Vic, tara, makato ka na church. Assuming, tikatok sa kuro. Mga niya kakatuan. Dari balita, ungod. Tika di siya ta church. Uy Vic, tara, sakay na ikaw. Ay, syempre, ya lang. Direct babala sa pagbinaktas, sasakay ka na ako. As in. Tapos pagka next Sunday na liwat, ano itong oras umagi, Kuya Greg? Dari balita, di rin nato happy. You know what, mga bugto, what I'm trying to point out is, whatever is being, kung ano't na-remain na imo, wala ka para sa higo, tinala ito. Kapag nakikitaan ni Lord nga willing ka mag-follow ha iya, magpo-provide talaga ito iya. Amen? Kaya ako, nakakadik simbahan niya, di rin nagbabaktas.
Because of a little faith na ginahatag ko kan Lord. Because I just want to go to church. Kaya alas 8 pala, to na ako na to talaga strategy. Himama kasi nagbabalik sura. Parang baligya himama sura. So nalakati yung mga 6 to 8 na may merkado. So, mga po nalakay, ang church, may dato Sunday service, nagtitikang 8. So 8 to 9:30 ada so God or to 9. Ay Sunday service, Sunday school. O may Sunday school before ang service. So na akong bubuhat para makaabot ako. Before himama umabutan alas 8, dapat makalakat na ako. Kaya di rin ako makalakat. Susuguan ako niya pamarutan pasayan. Kaya magluluto niya baduya. Susuguan ako niya pagtiro sa lulutuan nga dinuguan. Strategy lang tiyabog to. Kung gusto mo talaga, di ba? Pag gusto may para. Pero as much as diri kag papahimuhin malain towards sa imo family. As much as diri ka you're not diri ka nagkukusin sala, di ba? Kan Lord. It's okay. Okay lang ito iya. So, amiton, bugto, keep your 1%. I-keep ito nga guti nga may daka. Hi Lord na bahala. Kung provide ito iya. Amen? If your problem is because you only have one, it answer ito bugto, one liwat. One God in your life. One focus. Usa nga focus, didakan Lord, hai mo kinabuhi. Focus on one thing. And that is on the God-given victory that lies ahead. Anong saring ni Paul? I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. Bugto, let us focus to the God-given victory that lies ahead. Ginahatag na ito ni Lord, asya tat fokusan. Whatever battles sa naton agihan dida kalibutan, focus kita dida kan Lord. Let your one thing be God, because He is the one who will give you the victory ahead. Diba? Kay Alpha na anon postan kay Alpha, remember that everything we have is nothing if Jesus is not our one thing. Kaya dapat anaton one thing, that is the Lord. Ngan bugto kapag may danala 1% nga nasasalin na aton, let us not complain. Ayaw kita pagreklamo dida kan Lord. Instead, let's try to be contented and let's commit to the Lord kung ano niya plano. Because sometimes victory is claimed through contentment in ourselves and commitment to the Lord. Higid yun, nakontento hiya, biskan 300 nala. Ngan gin-commit niya, aniya sarili dida kan Lord. Naging victorious siya. And that is true. Aton life sometimes, contentment in ourselves la, ngan commitment to the Lord. Yan ang magpapanalo sa'yo. Amen? And if we will commit to the Lord, our nothingness, He will not leave us, nor forsake us. Kitaon nato na next nga verses. Sige. So, hurahilabay ni mga verses, 8b to 15. Sige. So, nakita naman natin kaninang video, di ba? So, maaram na kita ng story. So, this time, ang story ito dito nga group of verses is gin-encourage ni Lord si Gideon. Nasa rin ni Lord nga, sulungan na niyo yung mga Midianites. Pero, kung nahadlok pa ka mo, di ba? Nasa ni Lord, pero kung nahadlok ka pa, pakadto ni mo servant Tipura, tapos kadto kamuhan mga kampahan, mga Midianites, dito mababatian niyo. The point here is, gintagan ni Gideon, another na liwat na promise. Nagyakan di Lord, gintagan niya, ma-overcome niyo. Hanini, naghatag lot ni Lord in another sin. So, mga previous chapter, tulo na nga promise ang gin-declare ni Lord kan Gideon. Same promises lang ito, 3 times. Tapos 3 signs na liwat. So, ini ika-fourth na ini nga promise, ngan ika-fourth na liwat ini nga sign nga ginhatag niya kan Gideon. The Lord wanted Gideon to attack the Midian with only 300 soldiers. Asya talaga gusto ni Lord na mangyari. Pero, kinahanglan igdilanay ni Lord ang heart ni Gideon. Kasi Gideon, diri gad hiya pariyasan mga soldiers niya nga nanhadlok talaga. Hiya, may adala hiya kahadlok. Diri hiya nahadlok. Magkaiba kasi humadlok, ngahin may da kahadlok. Nagigets niyo? Kapag nga ni humadlok, ibig sabihin, umatras na.
Gideon, may dalayaguti nga fear nga nasasalin na iyangan, Lord, maaramiya. Kaya ikaw ba naman, 300 lang nasalin na imo? Usa na lang nga tawo nasalin na imo out of 100. Tapos 135,000. Ma'am, kamo mga bugto, ito nga 1% ni Gideon, kuha niya 0.22% ang mga kalaban. 135,000. Imagine ang 0.22%. Grabe naman na ito. Wari talaga yung kalaban-laban. Salit may intindihan nato ni Gideon nga, very lightly, humatak talaga iya. Di ba? Pero, there's nothing wrong with that. Waray ito malain as long as kinsurrender ito niya didakan Lord. An aton mga kahadlok, waray may ito malain. Kaya kita, may mga times man talaga na mahadlok ka. Pag sakay mo kuanhan, barko, di ba, nahadlok ka, kaya nagkikiwag-kiwag ang barko. Nagiinam po ka, maabot ba kami ng tatabukan? Sabi na ko may bagyo, di ba? There's nothing wrong with that. Pero ito nga fear nga may daka, isurrender kan Lord. Kaya Lord ito mag-aayos. Amen? So, be grateful. God understands. God doesn't condemn. He helps, He encourages. Kung may fear ka, ighatag ito kan Lord. When you're afraid, let God encourage you, not anyone else. Dapat He Lord it mag-i-encourage. Kan Lord ka mapa-encourage, I mean. Diri dito nimsangkay. Besh, paray na kami. Ano siya ka nimsangkay? Ansya ito, nayakang pa ko imo, marupok ka kasi. Besh, joke la. Nagbalik na la. Di ba? Imo mama or parent, ma, may da ako hiranat. Ansya ito, nagkikinuwang ka. Nasa rin pa ako imo, ay pagkikinawas-gawas, nagpipinaruparayaw ka. Ma, okay, nahawas na ma. Nahawas ka na la. Tungadan mulay. Di ba? You know what, mga bugto, pag may problem kita, kan Lord kita pagpa-encourage. Legit it kan Lord encouragement. Amen? Amen. The Lord encouraged the faith of Gideon. In what way ba? Una, kung mababasa nato na aton usa nga verse, the midnight camp was in the valley just below Gideon. Ito pala nga fact, below. Hide below, under, di ba? So ito pala makikita natin, ay ang kalaban, under aton. Under kan Gideon. Ito pala sign na nga, kailangan lusubon ta talaga ini. Kay mga under man ngayon ni Amon. Bugto haaton kinabuhi, the enemy will never be above the Lord. Never hiya magiging above kan Lord. Nasa ring pa nga ni 1 John 4:4. The Spirit who lives in us is greater than the spirit who lives in the world. Kaya diri magiging above an enemy, dida kan Lord. And sometimes, yes, it seems impossible. Kapag gutilat na sasalin na aton, it seems impossible kung paano natin i-conquer mga problema. Pero kan Lord, wala imposible. Amen? Gideon's victory happened night. Kung naisipon, Lord, kaya ano night kami masulong? Masirom. 300 lang kami kabugos. Kaya ano gabi pa, di kayo makita mga kalaban, tutusukon na kami mga taludtod. Diba kaya ano gabi pa? Pero bugto, you know what? He Lord talaga. Ginaalaw talaga niya nga, magpapakita ya gloria aton, aton darkest times. Mga dark times. Kay, sometimes di natin na-appreciate ni Lord pag okay it life. Kaya, the Lord has to let you experience being in a night para makitaan mo that He is the light. Kaya ito nangyari. Nga ni kadua, God has given Gideon the promise. Naghatag yung outro yung promise kan Gideon. For the 4th time. Ngan sign giha for the 4th time. When Gideon heard the dream and its interpretation, he bowed in worship before the Lord. That's true, bugto. Haaton life, we should also do this. Bow in worship before the Lord. Amen? Kaya because He who lives in us is greater than He who lives hakalibutan. It aton enemy, under ito hiya, haaton.
Ikadua bugto, act like a victor. Faith is all about believing and acting, di ba? Without action, faith is dead. So act and think and act. Kailangan magkikiwa kita, mamumuhay kita nga parehas nga nagdaog na good kita. So aton next nga passage. Dito asya tong gimbuhat ni Gideon. Kila matapos na kita. So nayakan, faith is not merely believing, but putting into action what you believe in. Diba? Faith is not only about trusting, but pleasing God in whatever we do. Ansya ito yet, faith. Now, paano naton mayayakan nga nag-a-act kita like a victor? Paano ba ito naton masisiring? Kung mapapansin niyo mga bugto, Lord naghatag ya promise. Nganito nga promise, kailangan ito i-act ni Gideon. Hikita, kapag nag-a-act kita according ang ginhatag nga promise ni Lord always itiya magpo-provide in wisdom kung paano. Kaya itawo nga nag-a-act like a victor, he acts with wisdom. May wisdom niya, hayak na buhi. Ginhimo ni Gideon, gin-divide niya. May pa-divide niya. Siyempre, waray Gideon, siyempre nga, sige, sulong na ka mo. Maari nga sa mamatadayo ng mga kuan. Kaagahon pa kasi ito. Diba? Pero ano niya gimbuhat? Divide ana niya. Sige, tulo ka parte, tigwa 100. Tapos may palibot effect. Diba? So, nag-strategize siya. Nag-strategize si Gideon. May wisdom man iya pag-fight. Dire nga, sige, sulong na ka mo. Power hila ko. Diba? May wisdom man iya pag-fight. Wisdom bugto is the appropriate application of knowledge. Kung kanina faith, you think, nagtithink ka, may faith ka, the way how you believe. Yan, itong aming tutuuran, i-apply ito, pero di rin apply nga basta-basta, with appropriateness. That is wisdom. Nainumdum lugod ako nak-anti na liwat. Anak-anti kasi, nangangaong kasi ran erasala. Nangangaong. Tapos di ba uso man ito nga pag nangangaong ka mo, may naagi nga ni gin-invite niyo. Uy pare, tara pangaon. O takit nga pare, kay sumiring man, aw ka na. Adoy, takay, wari na talaga heraluto. Ano iya talaga purpose ko invite kay para la, di ba siya ito para, uy tara pangaon. Sige la, usually siya matot. O takay sumiring, oo sige, wari palta ko kaon. Takay, wari na nga heraluto. Hindi nagproblema lugod diya na pare, wari na nga kami luto pare. Joke la. Di ba mugdo? Kapag may himuon ka, dapat may wisdom. I-check ani kung may luto ka pa. Kay makaramod. Bangit na yung mag-invite, nag-uuliwat. Pari-pari na yung kami sura. Di ba? Ato ni himuon dapat may wisdom. Akong classmate, iya relative o saya nga pastor. Pero nag-backslide, wari na mag-pastor. Yung pakiana naman, ano pastor ni mo relative? Kuhan kasi kuno. Kay iya kasi kuno, umabot ni Lord. Kinasarin ko na Bible, irani na. Pero kay iha pa mang kuno. Ataliwat. Di ba? Bugto. Di ba? Wala, sayang. Pastor pa man. Tapos yan, una nga nag-back out. Dapat may wisdom. Itatong ginihin mo, dapat may wisdom. Gusto mo mapasar, di ka nag-module. Gusto mo mag-grow, pero di ka natin cell group, di ka natin service. Di ba? So dapat may the appropriateness of what you believe in. May appropriateness. Another, itawo nga nag-act like a victor, he acts with courage. May dahiya, courage. Kung makikita nato ni Gideon, grabe niya panguna. Nanguna talaga yung pagsulong. Sent for the warriors of Naphtali. Ay, kirayo na ini. Ayan. Gideon and the 100 men within of the Midianite camp. Nanguna si Gideon. Gideon was the first to attack. Ini, para niya mga leaders. Leaders, kita dapat courageous talaga kita aton mga kinabuhi. We should live nga may courage kay we are leaders. Our courage actually becomes a courage to our members. Ngan ito nga aton courage, how we react a problem, kapag na-witness ito naton mga cell group members, nagmamature liwatera on how they react hanera mga problema. Nagiging mature liwatera. Kaya mapapausa ka danay, dumawa pa ni mo cell group member ay mo. Ate, uy ano bi, nagtatangis ka, mahal, anong problema? Ti, may da ka 5.
5 lang yan yung problema. Labi ka na ako na mo problema, din 100. Di ba? Kasi siguro, sugad niya mag-respond the problem because di rin niya nakikita niya leader nga courageous. Nga kapag may problema, nasuko dayon. Pag may problema niya, nakikitaan puro latangis, waray fight. Dapat natangis, tapos nagpa-fight otro. Di ba? Pero niya, hala, anak cell group leader, pero may naman ladag kun ay bags. Pero may naman nagtitinangis. Tapos di rin naman niya naato. Di ba? Nga, di rin para leaders, actually para aton tanan. Because I believe na kita na mga Christians, we are leaders of the unbelievers. Di ba? Nga hindi kita dapat magpapakita nga courageous kita because si Lord aadi aton. Amen? That is. Kaya bugto, acting like a victor, you should act with courage. Dapat courageous ka. Hindi ka tulubog to, ano sa nga victor, ano sa nga tawong nag-act like a victor, he acts with humility. Kaya kung makikita niyo anong purpose ni Lord ang pagtaptapan mga soldier, that is for them to be humble. Nga di ra maging boastful. And that is the same to us. Diri porke nga maaram kita ng word, bida-bida kita. You know what mga bugto, may kilala talaga ako ito dan unang Christian niya. Nagpipinanbas yan mga diri Christian dito amon. Ikaw mo makukuang ka mo, kay diri ka mo di ka mo nagsiserve ka ni Lord, masusugat ka mo ini. Ansya ba itong ginhatag ni Lord aton? It's not. Diba? He Lord karuyag niya, yes, may daya promise nga magiging victorious kita, pero dirito ni Lord karuyag na inhambog kita. The Lord wants us to live with humility. Kan nahinabo ito kan Gideon, nag-ask hiya, ma'am kamo kung hinon iya gin-ask, kaya may da kasi mga kalaban niya nakadadlagan, syempre 300 good lan era. Diba? Urusahon man lot ito, nga tanan talaga, nakup-kup nira. So may nagpakadalagan. Yan na, hindi nga mga nagpakadalagan, umaroy gid yung bulig, hindi nga mga tribes. Naphtali, Asher, Manasseh. Ngan, according to the commentaries, most of them, ang mga nag-back out nga dadamo. Ang iba iran mga nag-back out. Diba kung ni Gideon, okay, nakaya na nga ng 300, damo na napatay. Sige, sibuon ta na lang ni 300, sulong. Halit ng mga nagpakatakas, kung ma-pride iya. Pero kay humble man ni Gideon, nangaroy bulig. Sometimes bugto, usa nga sign it humility when you know how to ask for help. Especially kan Lord. Diba? Di rin mo ging kakaya tanan. Sarah G? Amen. So asya to, you act with humility. At mga bugto ako talaga, kuwan talaga na akong very real talaga ini. Recently I have experienced, ito na, as in nothingness, kawarayan, and all. Kasi di ba damon demands. Ako kasi, starting, pag-graduate ko talaga, naging breadwinner akong family. And it was so ironic kung kaano ako, nga, di rin man akong maghurang. Ikawalo ako nga anak, siyam kami, kawalo ako, pero I turned to be the breadwinner. Na pwede iton? Man, as a breadwinner, damo talaga tayong responsibilities. Diba? Damo ito, as in, financially, damo ni mga kailangan, kung ano, sugadini, damo, as in tanan. Ngan, aside pan pakluat nga, waray na lang ti tatay. So, baga nagod ako naging tatay na, halata man na nawong. Kurunot nada ako. Pero you know what, mga bugto, lately la, mas naging, dirigo di akong, di naman nakito nababaguhan nga, damo niya maging responsibility and all. And recently la, mas naging worst diya nga situation akon kay ada ka na nga niya kawarayan, may mga conflicts pa relationship. Actually, dire conflicts kay dire man ako naato. May mga tao pa nga, like around the family lang, ani mo, imbis maupay mga intention nimo, ginbabash ka nga, sugad kay ni, sugad kay ito, miyayak ng kamalain. Ngan, may dalawat part last week nga, ang siya na to, biskan ni mama, himama talaga tao nga pinakaginihirutan ko. Nadira ko itong nakita iya nga nagtatangis. May daya something nga nahimo lang, wari ako umayon. Bagat may daya gusto ipahimo akon nga, wari na ako umayon kay as in diri ko naya kaya himuon nga responsibility. Do kaya niya, bagat ging kadi niya akon. Pero I choose not to fight them. Ano sa akon ate, may trabaho ya pero diri niya bubuligan. I choose not to fight them. Nasa ako, Lord, I love you. That's why I love them. Kaya I continually choose to understand them. Iintindihan ko nga, understand niya. And I thank God for this journal. Ini nga ako na journal, mo talaga yun ako, naging kasangga ito nga battle nga may da ako. As in real na real talaga, the Lord was so near to me. Waray asking any help pa ibang tao,
just tama lang nga ma-share ko la para for release. My cell group leader knows about it. And akong members, nag-cell group kami, nagka-sharing kami, na-share ko ni Ira. And, I admit it was so painful. It was so hard. Makuri talaga. But, I choose to seek the Lord. Ngan, believe it or not, amo ito nag-isa akon. Ganyan na bugto, diri ko mayayakan nga I have plenty. I cannot say nga, I have all the things that I need. What I can say is I have God who told me that I have already won the battle. Kaya asya to taking kakaptan niya na, man, it's okay to have diri damon imo, you only have few. It's okay, there's no problem with that. As long as you have God. Because He Lord man talaga ang maghahatag ang victory. Yes, the battle is not yet done. Hika mo perhaps may pinagdadaanan ka mo yan, diri pa ito tapos, pero He Lord naghatag na yan assurance nga victorious ka na. You are already a victor. What you need to do is to think and act like a victor. Kung nagsiring Lord nga victor ka, pag-think ikaw, dawi ka mag-isip, dawi ka magkiwa, dapat you are a victor. Yung mga bugto, God doesn't need large numbers to accomplish His purposes. Dirit ni Lord kailangan. Church, ang church nagtikang ini nga pera lang nga members. Diba? Pastor and few members la. Pero kita yan na. Amen? God is willing to start even at the very least. And then una, media ministry. Duwala kami ni Lawrence, wala kami choice, ano sa Sunday, ano sa Wednesday. Diba? Tapos, diri pa ito di na kompleto, pero we stayed faithful to the Lord. Pero yan nakita, dadamo na natin members. Hallelujah. Yan ang mga bugto. I am on a test na liwat yan na because the Lord has given me another task. O sa ministry, logistics ministry. Ako pala usan member. Pero I've heard nga, maapin ako ni Ma'am Tinay very soon. O may ada na Gideon, tapos may dana 1%. Amen, hallelujah. Pero, syempre, tuloy ang work para kan Lord, di ba? Next week, bagong maghihimo na kami bulletin board. Amen. Hallelujah. Hinot mga bugto, God is a victorious God. Kaya, continue kita nga mag-live like a victor. Amen. Let's all stand mga kabugtuan and let's pray.